Mekani goveđi jezik u kremastom sosu. Pogledajte ovu teksturu. Ostanite sa mnom jer ću vam u nastavku pokazati kako i vi možete lako da ga pripremite kod kuće. Pre nego što počnemo sa kuvanjem, jezik treba dobro oprati hladnom vodom. Tokom kuvanja skidamo penu koja se stvara na površini vode. Sada dodajem povrće koje će obogatiti aromu goveđeg jezika, a istovremeno ćemo dobiti i ukusnu domaću supu. Tu je još i nekoliko listova lovora i 10 zrna bibera. Nakon 3 sata kuvanja stavljam jezik u posudu s ledenom vodom da se prohladi. Sada kada se jezik prohladio, lako ljuštimo opnu. Očišćen jezik sečem na parčiće debljine oko 1,5 cm. Svako parče jezika sada usoljavam sa obe strane. U tiganj dodajem ruzmarin i beli luk, a zatim spuštam parčiće jezika. Okrećem parčiće kako bi se sa obe strane formirala korica. U masnoću na kojoj se pržio jezik dodajem kašiku brašna. Potom i 3 kutlače supe od kuvanog jezika. U sos cedim limun. I završavam sa mileramom. Evo kako izgleda gotov sos. Savršeno je kremast. Dodajte začin po želji za dodatnu aromu. Ostanite još sa mnom jer ću vam pokazati kako da složite sve sastojke za savršen konačan ukus. Prvo sečem luk na kolute. Luk stavljam na dno pekača kao osnovu za slojeve. Sljedeći red su komadi jezika koje pažljivo slažem preko luka. Sada ide onaj fini kremasti sos. Još uvijek se puši. Još jedan red kolutova. Ponovo parčići jezika. Na kraju prelivam preostali sos za kremastu strukturu u svakom zalogaju. Sve ukrašavam cvetićima od belog luka. Stavljam u hladnu režnju i pečem 45 minuta na 200 stepeni. Presecam komad jezika samo viljuškom. Pogledajte ovu savršenu strukturu i kremasti sos. Moram ga probati. Za pripremu ovog jela koristio sam zemljani pekač za 5 do 6 osoba. Kompletan recept je u opisu. Ne zaboravite da zapratite moj kanal kako biste bili u toku sa budućim receptima za jela iz zemljanog posuđa. Obavezno pogledajte moju playlistu sa postojećim receptima, kako biste pronašli još neki recept koji će vas inspirisati ili koji ćete isprobati. Također, voleo bih da čujem vaše mišljenje u komentarima. Kako vam se dopao recept? Da li ste ranije spremali goveđi jezik? Ako jeste, podelite svoje cake i savjete.